Ahri, mama bakaku Ahri, Asyuni, Asyuni, saya Asyuni, Asyuni, କଥା ଶୁଣିବୁନି? ଡାକିଦେଲୁ କା ଡାକିଦେ ସାଇ ଏ ସାଇ ସାଇ ଏ ସାଇ 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 ଏ ସାଇ ଓ ସାଇ ବାବା ସାଇ ବାବା ସାଇ ବାବା ଆହାରି 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 ବୁଲିଯିବା ବୁଲିଯିବା ଆହାରି 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 ସାଇ ଜଲ୍ଦି ଆହାରି ଜଲ୍ଦି ଆସେ ଜଲ୍ଦି ଆହାରି ଜଲ୍ଦି ଆହାରି ଓ କିଏ ମୋ ଏଇଟା ବାବା ଧନୀଟା ଓ ଡାକିଦେ କ ମାମା ଆଚୋ এইটা তো ভাইয়াটা এইটা ভাইয়াটা এটা ভাইয়াটা তো এই বাবা ডাকিদে এইটা এটা ভাইয়াটা তো এটা তো মশাইটা এটা তো মশাইটা এটা মশাইটা এটা মশাইটা কি এটা মশাইটা কি মশাই বাবুটা এটা তো মতো হলিটা মাম্মা মাম্মা ডাকিদে মাম্মা সাই মাম্মা ମୁଁ ମାମା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ମାମା ନାହିଁ ନାହିଁ ସାଇ ମାମା ସାଇ ମାମା ସାଇ ମାମା ନାହିଁ ସାଇ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ ତୋ ଦାନ୍ତ ଉଠିବ ଖାଲି ଚୋବଉଛୁ ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଡାକିବି ଡାକିବି Sai sai उन्होंने ये भी कहा था कि नारायण के सिवा को कोई नहीं तोड़ सकेगा। महाराज मेरा परामर्श है कि आप इस महायज्ञ का अनुष्ठान